Kirente toshingi nyumia mateta kumera ma biashara ma thoko ya Mekindori ati kwina abisha wa thirikari ya kaunti ya Meru ukumanyamaria na nkinya kuma abura riu MC wa tauni inu na umiritie kumeneria ekarikariri baria erete abisha mamani matungatire mwingi matikumagira ndoni na nkuruki na ugite ekarikariri ritikethirwo rigitonywa siasa mukiri mithika nacio. Maya ikarikare ntuku Jumaine ria mwendio monja mbuca na rietwa Geoffrey Kanake kwirikana na agurarirwe mabisa bogi mabwa mwingi batongeretwe Geoffrey Maina kimusako yo kurieria kuthiurunkia bia kuria kenda utangirana na utamba kwa murimo yo kolera onimba ndokicha mbuca ndon contract na makandara ire antu bakancho bayanire ntukwana ndaitare bombingata ndo akarapatine ndo banjiriria mkinyangelo ile bampikia na akaborisi batia bandingania ante no baeta na biashara ba Mekindori barwa miengo etia mathaa kithomba na kwithukira cibitare Mekindori sub county kenda kulwa manano mwe wao wendi ankala uro ithirikari sore inkuromba turwe ne atatombe ya kuria kenda turenda kwamba maina turenda kwamba kama makauti atotekeria turenda kwamba tuiye no ntoto tumeria kura wampurando na mena bakiuranto bakubwethia makosa tafadhali bato totiomba kura iro anto kaba inyabungi tokemenya gatha ikinkulukia ethire kaburine ana bawe bethira bakimenyethe na akuire no rairo nero thino nto bakwendia sambusa totena akie kwendia na Mekindori toitoratherio maina na toiletie biroto wa notice ya kuthama Mekindori twethama Mekindori kabira mwangaza tuthame Mekindori tweteko nende MC Mekindori Julius Mireti Kaimbo na meneretie karibu nene akiromba sheria ethia twena kioto kia Geoffrey kioneke public health urareyire kwingata asla awa mutarone na kinyangelwa the public the enforcement officer ba county is not fit to serve the public. Yes. Sheria itumike vizuri. Sheria yatumwa kila mtu bamwe enyanyasa barabange na Mekindori hatutakubali. Sheria itumike vibaya kukandamiza watu wetu. Kugethia president akona manata no na biashara karita na biashara no kwendia mpempe. Katore sheria cia muntu mpempe ni rekoto thiate. Tonda kuthiata sheria cia muntu ande kyankala ni rekoto thiate. Na nonto bonto bore ndekethia MCA Kaimbo and on public demand mwinge yokaita sauti kethikirawa ntu barugire goro bauga maina na ume Mekindori aitaita ngwe konge Kaimbo onde Kaimbo na nde MCA nduri ni antoba ngwekira tik bora barugire serikali ni moye emwikiara akaita ngwe boya na wananchi barakethira. Wananchi wa Mekindori wamekataa kwa sababu anawakandamiza na kuwadhulumu. Kaimbo wete anto baraba kuritangwe nini babati kwe wakanya kea kuritangwe tiao bate kuthange kwa na njira noereko komba kwethira ofisa aumete muchio mwega muno ata aria thina atiche muntu kurara mpara tayari thira karakari kuona muntu akenda kiaganto ka chiringi 20 akaga ingwe kari wa kurita wasela bendele ko itangwe tio Ruto na manata no yateani koita biashara enkala to watawane public health atongela mbecha toruore nduka toruore hoteli na tore bonda bado tokete barabarene enduke thira manata na to kwawe yanera nkala mpempe no choro tutendelea kuuza. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.